Loh, porsiannya nggak kaleng-kaleng guys, dikit ya, dikit lagi mau tumpah. Ini bumbu kuningnya berasa banget ya, rempah banget guys. Sambalnya lumayan ngekick ya. Sumpah ya, nih bumbu kuningnya enak banget nih guys. Ini recommended sih bumbu kuning, terus dipadu sama toppingan dan bawangnya, ini bikin wangi banget. Wah, ini enak sih guys, recommended banget guys. Buburnya nggak kaleng-kaleng, dan ini sih toppingannya banyak banget. Masih bareng gue James, ajak makan deh, check it out. Makan wey, gue habisin dulu ya. Makan wey. James ajak makan, makan woi, alright. James ajak makan.